vidi ovu sliku. U stvari sat. U stvari, pa šta je ovo sad? Slika ili sat? Pa to bi mogao biti slikosat. Što je to nekad bilo moderno? Satovi slike. Na slici neka lekcija iz istorije i sat. Pa nije to ni loš način da se nauči istorija. Naprimjer, onaj ko je imao ovaj slikosat znao je priču o patrijarhu koji blagosilja srpske vojnike graničare. I mogao je znati kakvu su uniformu graničari imali i kakvu zastavu. Pa nije loša metoda za učenje. Gledaš i naučiš. A ovaj sat svira. Kao da ima neki mali gramofon unutra. Znate šta je gramofon? U stvari, to je neka druga tema.